حبيبك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا على صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا تابعين لهم بصدق ما هداها بالمودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا واضحا والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا يحتاج الأرواح تشتاق لقاف وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع خرج في الآذان إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لكونك ينتظر مجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا الله عليه رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وهدوا به فرحانا الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا استشعرن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وقل يقظانا إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بها كنت قد أتى يا خير مولود بها كنت قد أتى وليلة جميع خصومه ليلة جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 والكون أصبح مشرق العوالم
مشرقا بقدومه يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ظلت لهيبته جميع خصومه ظلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود نبينا يا نبينا يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا هذا الحبيب وهذا ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرق بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرق بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد القلب يخفاك شر الإله نعوته في القطب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه فخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وبشروا أقوامهم بالمصطفى عزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى ينادى رفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ويعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أعطاه نهانا كرر الذكر واسف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما
بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم زحام وشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله لك شفاعة هذا مطلبي أنت مرتجى يوم الجحام اشفع لنا يا سيدنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي شفاعة هذا مطلبي أنت مرتجى يوم الزحام يشفع لنا يا خير لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين شفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة اللهم لك شفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي شفاعة هذا مطلبي أنت مرتجى يوم الزحام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يرمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المعصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشبلي عمل مناف بن قصي كان. والد يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. بس أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا. هناك كف واعلم برفعه إلى السماع لكان للأبي معوانا. وبما أحاطت من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
رسول الله صلاة الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك كساد الصفا شركي وبلا شركي تصدع ودنا قتل الهداية برسول الله حين الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر أرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول الأفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين
تسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله الأرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فاغفر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله رب أغثنا بحياها الطالعنا واختمي عمرا بحسنا واحسني العقبى وما رجاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى من له الحسن تجلى أحمد طهرا وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد 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 مرحبا صل
الصحابة ما سنشاء الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin sahabat Ilma dan pemirsa live streaming YouTube Ilma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam acara kuliah duha yang pada hari ini, hari Ahad 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah ataupun yang berdepatan dengan 15 September 2024 Masehi, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Iman yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan tema keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami himbau kepada para hadirin dan sahabat Irma bahwasannya di akhir sesi kuliah duha ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan kami persilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan untuk menulis di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nurul Iman dengan tema keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberjumpakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik dan melaksanakan kegiatan yang baik, kecuali di situ Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa bimana al-hadis al-akhar min alamati iradillahi ta'ala abidin ishtighaluhu bima la ya'ni. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda Allah menginginkan kebaikan itu pada seorang hamba, kata Rasulullah, adalah mereka yang akan dipahamkan di dalam agamanya. Alhamdulillah, dari tadi pagi kita sudah ada kajian fikih, dilanjutkan lagi dengan kajian duha. Ini semuanya melambangkan, mudah-mudahan menjadi salah satu tanda Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, min alamatin iradillahi ta'ala abidin ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling sudah tidak
demen dengan seseorang, kata Rasulullah, orang ini akan dibanyakkan dengan urusan yang tidak bermanfaat. Tidak ada keuntungan dunia, terlebih lagi tidak ada keuntungan akhirat. Nyaman di dalam hal-hal yang lalai, itu tanda Allah sedang menjauh. Iktirad, Allah sedang berpaling. Dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi ketika Allah dan Rasulnya berpaling dari kita. Alhamdulillah kita duduk di sini, tanda Allah menyayangi kita, dan kita dikumpulkan insyaallah lillah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita membahas masalah keutamaan tentang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya hadis tentang solawat ini banyak, baik dari Al-Quran, langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang galak terdapat di pembukaan Maulid. Allah berfirman, "Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Nah, di sini ayat ini Allah pakai kalimat fi'il mudhari', yusallu. Bukan kalimat sholla, tapi yusallu. Sholla, yusalli, ada ya di pangkalnya. Ini fi'il mudhari', menunjukkan ini istimrar, terus terjadi. Artinya ketika ayat itu turun, ya, bahkan dalam pendapatnya sebelum ayat itu turun pun Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para malaikat. Hatta ilal an, sampai sekarang Allah dan para malaikat apa gawenya? Salah satunya adalah bersolawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikat tidak henti-henti bersolawat kepada Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita? Maka timbul perintah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil ini orang-orang yang beriman, yang merasa punya iman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman di hatinya, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka berdasarkan ayat inilah sebagian ulama mengatakan sholawat hukumnya wajib. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholawat ini wajib di dalam sholat. Adapun di luar sholat sunnah. Artinya kalau sholat yang di atas 2 rakaat berarti sholawatnya itu 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau subuh tahiyat cuman siko, tasyahudnya berarti di subuh sholawatnya cuman 1. Nah, itu wajib. Makanya sholawat itu kepada Rasulullah menjadi hukumnya wajib dan bagian daripada arkanus sholat, rukun sholat. Artinya kalau wong yang sholawatnya tidak fase, sisip-sisip sholatnya tidak sah. Nah, kita guna nak pacak ngaji itu, ya, sholawat itu penting, ikhwan. Memang kalau di luar sholat kita nih sholawat nih, memang kalau seandainya tidak fase tidak masalah, tapi kalau sholawat di dalam sholat wajib, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, paling pendek itu. Nah, kalau sholawatnya yang di tasyahud akhir ditambah lagi nanti sholawat Ibrahimiyah, ya, kita membaca sholawat. Wa hadithul awal ja'a fil khabar, di hadis yang pertama ja'a fil khabar, di dalam suatu khabar, di dalam suatu riwayat, inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janah fil maghrib wa janah fil masyriq wa ra'sahu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala raish fa idza shalla rajulun wa imra'ah min ummati alayya amarahu Allah ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nuri tahtal arsy fihi yanfayan ghamisu fi thumma kharaja wa yanfaddu janahu fa yaqtur min kulli gitratin gitrah fihi fa yakhluqullahu ta'ala min kulli gitratin malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Naam. Dan ini hadis menunjukkan betapa banyaknya sholawat dan fadilah sholawat itu. Andai kita ini bingung, inti ini dapat amalan musim maulid, ya, kita bingung nih, amalan-amalan dari ustadz ini banyak, dari ustadz ini banyak, kiai habaib banyak. Kalau ente bingung amalan-amalan yang dari sekian banyak yang diinjak oleh kiai, ustadz, ulama, habaib kita, ente mulai sholawat dulu, karena sholawat ini selain pahalanya besar, dan yang kedua laturat,
tidak tertolak walaupun inti riak. Inti solawat pakai tasbih ini nah. Ini kan kejingoannya inti itu berzikir apa tak? Inti pelintai depan kawan. Cuman jangan lagi majelis. Ya, inti lagi majelis solawat ana suruh metu. Bukan tempatnya, ya. Nah, ketika inti lagi duduk ngobrol, inti baca solawat. Kawan nanyo, macam apa inti itu? Solawat. Usil pula kawan bertanya. Memang berapa inti sehari semalam? Ya, man lagi lesu 5.000 aku nih. Wah. Masya Allah, lagi lesu 5.000. Wah, lagi semangat. Pancing lagi semangat. Taulah dewek kau lagi lesu lagi 5.000. Wah. Ya dak. Mancing pula dia. Memang berapa nian? Kau nih. Biasa bewe. Itu tuh lagi lesunya be 5.000 tuh. Agak semangat dikit, itu paling dikit. Itulah nak. Ini banyak aku telah 80 ribuan. Oh. Riak dia nih. Minta dialog ke rajin solawat. Bagaimana hukumnya? Tetap Allah terima. Inti riak diterima Allah. Berambok nian. Habis macam apa yang pakai pencetan itu? Ampilah mungkin ya 80.000 ya. Inti posting. Cerek, alhamdulillah. Sudah sampai 80.000. Wah. Apakah itu pahalanya tidak dapat? Tetap dapat. Cuma solawat. Tapi kalau zikir yang lain, la ilaha illallah, la ilaha. Inti niat riya, minta dialogkan rajin zikir la ilaha illallah, habis riya tuh. Tapi kalau solawat tetap Allah terima. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu fadilah solawat, pasti diterima. Yang kedua, inti mendapat pahala yang besar. Nah, ada di sikok di dalam hadis ini tentang keutamaan solawat yang Ustaz baca tadi. Ja'afil khabar. Innallaha ta'ala khalaqa malakan. Allah itu menciptakan malaikat. Ya. Jana lahu janah fil masyriq wa janah fil maghrib. Ini malaikat punya dua sayap. Saking besarnya malaikat ini, dia punya sayap sikok di masyriq wal maghrib. Tempat arah matahari terbit, sikoknya di tempat arah matahari terbenam. Wa ra'sahu tahtal arsyir wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah. Kepalanya pas di bawah arasy. Ini arasy, ini palanya pas di bawah arasy. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah. Lalu kakinya menghujam ke bawah arasy, ke bawah bumi yang 7. Jadi bumi 7 lapis, pas di bawah bumi ke-7. Wa alaihi bi adadi khalqillahi ta'ala raish. Sekujur tubuh malaikat itu ada ngatakan di sayapnya bae, ada ngatakan di sekujur tubuhnya. Itu dipenuhi dengan bulu-bulu sejumlah makhluk Allah. Jadi malaikat ini saking besarnya, kepalanya di bawah arasy, kakinya di bawah bumi yang ke-7, sayapnya di arah matahari terbit dan satunya lagi di arah matahari terbenam. Nah, tubuhnya itu atau sayapnya itu punya bulu sejumlah makhluk Allah. Ustadz kepengen nanya inti berapa jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Tidak kate, tidak bisa. Kalau kita menghitung jumlah makhluk Allah yang ada di langit, baik, itu tidak bisa. Jumlah makhluk Allah yang ada di bumi, tidak bisa. Jumlah makhluk yang Allah ciptakan antara langit dan bumi juga banyak. Nah, sekarang artinya apapun selain Allah makhluk. Kalau kita mudik, yang pernah mudik, ya, kita pernah mudik pakai travel atau pakai kereta api misalnya. Nah, ketika kita mudik pakai travel, ya naik tol, naik kereta api, naik sepur gitu. Itu kan kadang melewati pemandangan-pemandangan hutan, kebun, sawit. Nah, makhluk Allah yang kita jengok sepanjang jalan tuh banyak. Salah satunya apa? Dedaunan. Siapa yang pernah iseng ngitung daun yang ada di hutan tuh? Ya, dapat HP sih kok. Tepat tapi tidak boleh pecah-pecahnya. Ustaz jual duit. Yang pernah ngitung galo-galo daun di hutan berapa? Ya? Tidak tahu kita. Nah, selembar daun itu makhluk Allah. Batang itu makhluk Allah. Setiap tangkinya makhluk Allah. Setiap lembar daunnya makhluk Allah. Belum lagi setiap malaikat yang menyertai setiap helai daun. Inti ke pantai, setiap satu butir pasir itu makhluk Allah. Belum lagi jumlah manusia.
Di tubuh manusia itu punya bakteri. Bakteri makhluk Allah. Banyak sih masjid kita nih nah. Di jigu gedek ini, di jigu tiang-tiang ini ada unsur pasir, batu bata, ada semen. Pasir-pasir yang ada di jigu ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Keramik yang ente dudui, sejadah yang ente dudui. Di sejadah itu punya debu. Setiap debu makhluk. Ya tak? Belum lagi manusia dan segala sifatnya. Manusia itu punya sifat pemalu. Pemalu itu makhluk Allah. Marah makhluk Allah. Banyak tak makhluk Allah? Banyak. Nah, jumlah yang ada di tubuh malaikat itu tadi, bulunya itu sejumlah makhluk Allah yang cuma Allah tahu jumlahnya. Terwakili dengan jumlah bulu makhluk malaikat tadi itu. Nah, sekarang apa fungsinya malaikat ini, Ustaz? Nah, dijelaskan di hadis ini. Fa idza shalla rajulun wa imra'ah min ummati alayya. Lalu ketika itu kata Rasulullah, andaikan ada dari umatku ini baik laki-laki ataupun perempuan salawat alayya kepadaku, amarahullahu ta'ala bi ayyan ghamisa fil bahri min nuri tahtal arsy. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat ini untuk nyelam ke lautan yang terbuat dari nur. Jadi di bawah aras itu ada lautan dari nur, dari cahaya. Diperintahkan malaikat ini untuk nyelam ke lautan di bawah aras tadi, yang luasnya cuma Allah yang tahu. Ini lautan dari nur, bukan sungai Musi, bukan. Ya, airnya itu dari cahaya. Fayan ghamisu fi, nyelamlah malaikat itu ke situ. Thumma kharaja wa yanfaddu janahahu fayakturu min kulli raishin gitrah. Lalu ketika malaikat itu keluar dari lautan dari nur tadi, yanfaddu janahahu, dia mengepakkan sayapnya, lalu fayakturu min kulli raish qitrah, setiap bebuluan yang ada di tubuh malaikat itu, khususnya yang di sayapnya, memercikkan air dari laut cahaya tadi. Ya, ente kalau pernah nyingok burung elang, ketika dia nangkep iwak, masuk ke banyu iwak. Burung tadi masuk ke banyu. Habis itu dia keluar ngepakkan sayap. Yanfaddu janaha. Dia mengepakkan sayapnya. Nah, biasanya setiap sayap itu memercikkan bulu sambil meleng-melengkan kepala kan, karena kepala burung elang itu juga punya bulu. Setiap bulu itu percikannya bukan siko, bisa jadi 3, 4 atau bisa jadi 10 lebih percikan bulu setiap percikan air setiap bulu tadi. Nah, fayakturu, lalu setiap bulu itu memercikkan, yang mana setiap satu bulu itu bisa jadi berapa kali percikan, Nah, khalaqallahu ta'ala min kulli raishin malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Lalu setiap percikan itu Allah jadikan malaikat dari percikan bulu yang sejumlah makhluk Allah, yang mana sejumlah makhluk Allah tadi dikalikan setiap percikan itu berapa kali. Artinya kalau satu bulu 10 percikan, 10 percikan dikalikan jumlah makhluk Allah. Banyak ada kira-kira? Nah, setiap satu percikan itu jadi malaikat. Apa tugas malaikat itu? Yang tercipta dari hasil sholawat tadi, kata Rasulullah, yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah, beristighfar untuk orang yang membaca sholawat sampai kapan? Sampai hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah ikhwan, ya. Andai misal ada faedah sholawat, tak kati hadis lain kecuali siko ini be. Hadis sholawat kan banyak nih, banyak kan. Inti hadir-hadir maulid arba'in ini, agak Habib itu cerita padilah sholawat, Ustadz itu cerita padilah sholawat, Kiai itu cerita padilah sholawat. Banyak sholawat ini. Andaikan tak kati hadis lain, siko ini be cuman hadisnya. Kafah cukup. Nah, buktinya kan sholawat ini banyak hadisnya. Sholawat ini banyak. Makanya Rasulullah ketika menyuruh kita sholawat, tidak perlu Nabi ngatakan ikhlas, tidak perlu kita diharuskan khusyuk. Nabi cuma merintahkan banyak ibai. Akrabakum manzilatan yaumal qiyamah bi aktsaruhum salatu alayya. Siapa yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling banyak solawat. Yang paling banyak solawat. Nah, sedikit ini mungkin sering kita dengar dari para habaib kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita.
Mungkin kan pernah tuh di malam Isra wal Mi'raj Nabi diperlihatkan para malaikat. Nah, salah satu malaikat yang ada di langit itu Nabi lihat ada sikok malaikat yang bentuk tubuhnya aneh. Kalau malaikat tadi banyak bulunya, malaikat sikok ini banyak jerijinya. Ini malaikat punya 1000 tangan, sikok tangan 1000 jeriji, sikok jeriji punya 1000 mulut. Jadi di satu jarinya tuh punya mulut. Sikok mulut 1000 lidah, sikok lidah 1000 bahasa. Terbayang enggak kamu bentuk malaikat itu? Untuk sikok jarinya sebesar apa? Karena sikok jari punya 1000 mulut, sikok mulut punya 1000 lidah, sikok lidah 1000 bahasa. Lalu Rasulullah kagum, oh ini hebat malaikat bentuknya sampai sebesar itu, sampai sebanyak itu tangannya. Lalu ketika itu malaikat ini ditanya oleh Rasulullah, "Wahai malaikat, tugas kau apa?" Maka malaikat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini ditugaskan Allah ngitung hujan. Ngitung hujan, tapi aku punya kekurangan satu kekuranganku cuma sikok." Apa kata Rasulullah? "Wahai malaikat, kekuranganku tidak bisa menghitung pahala orang yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi nabi." Ini solawat ini luar biasa. Kalau kita kaitkan ketika malaikat ini tidak pacak ngitung pahala, wajar baik barangkali. Kenapa dia tidak mampu ngitung pahalanya? Karena uang yang pahala solawat ini diistighfarkan makhluk sejumlah makhluk Allah. Subhanallah. Alangkah banyak pahala solawat. Jadi pahalanya besar, dapat istighfar sampai hari kiamat. Dan kabar gembiranya di dalam hadis ini, ikhwan, Rasulullah itu tidak menyebutkan jumlah Nabi Muhammad. Nah itu ya, makanya solawat ini inti harus perbanyak. Termasuk juga solawat ini salah satu fadilahnya yukafir dzunub, mengampuni segala dosa. Kenapa dosa kita habis? Diistighfarkan para malaikat. Termasuk juga qadallahu hajat, Allah sampaikan hajat-hajat kita. Itu salah satu fadilah sholawat. Termasuk juga menghilangkan penyakit-penyakit hati. Nah, kita yang mungkin inti mungkin sering banyak minta amalan sama kiai, sama ustad, sama habaib. Kalau inti minta amalan, sebenarnya jangan minta amalan lain kecuali apa? Ustad minta amalan pacak hati bersih, sudah. Tak perlu lah inti minta ustad amalan dapat jodoh. Salah. Ustad amalan lancar rizki. Ketika inti punya amalan, hati inti busuk, tak manfaat. Mintalah amalan bersihkan hati dulu. Amalan bersihkan hati. Ketika hati inti bersih, segala ibadat tu ringan. Ngapa inti punya rencana ibadat, rencana tahajud, sekedar rencana tapi tak pengamalan. Inti mungkin sering dengar, tahajud tu cak ini pahalanya. Solat ba'diyah qobliyah subuh tu cak ini pahalanya. Tapi pacak dihitung kita ngamalkannya. Malah tambah bisa dihitung kita tak pernah ngamalkan tahajud itu. Kenapa itu terhalang tahajud? Dosa ini penghalang kesucian hati kita. Nah, termasuk salah satu fadilah sholawat bersihkan hati kita. Tadi nanti baca maulid dia ulama itu. Apa kata Abi Umar? Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatuziha anil qulubin ron itu penghalang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Dibacakan ayat Allah lah bedongeng wong tuh. Nah, ucapan dia ini nutup hati. Kalau hati sudah tertutup, sisip-sisip suara azan walaupun tawanya ke arah kamar kita tak terdengar ya kawan. Bukan masalah banyak tai kuping kawan tuh, banyak dosa. Apa yang lah masuk kupingnya? Lah dari habis isak sampai jam 1 teleponan. Apa dak belekan kuping macam itu? Bukan banyak tai kuping, cuma yang tiga ke dokter. Dokter ngapo azan tak terdengar, dak usah nanya ke dokter itu. Kuping banyak dosa. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkan hati dengan paling cepat? Banyak-banyak sholawat. Nah, jadi Ustaz sebenarnya kalau nak Ustaz baca ke galau 2 lembar ini banyak nih.
Karena zuhur ini masuk jam 12 pas. Ya. Mungkin kita ada juga sesi tanya jawab, jadi Ustaz jadikanlah dulu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang nak tanya jawab. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi kuliah duha. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Kepada ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, dan untuk akhwat silakan menulis di kertas. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Boleh. Ustadz, kalau ada orang yang dia ini memiliki amal kebaikan yang luar biasa, Masya Allah, namun bisakah amal kebaikan yang luar biasa tadi dapat tertolak atau tiada nilai di sisi Allah? Apa saja yang dapat membuat tertolak agar kita bisa berhati-hati agar dapat menghindarinya? Mungkin mic-nya terlalu dekat, jadi agak gember. Suaranya ber jatuh ya. Kalau ada orang yang dia ini memiliki amal kebaikan yang luar biasa, Masya Allah, Ya. namun bisakah amal kebaikan tadi tertolak? Apa saja yang membuat amalan tadi tertolak, dan bagaimana supaya kita amalan tadi tidak tertolak? Amalan biar tidak tertolak ya. Ya. Banyak sih sebenarnya. Penolak amal itu banyak. Salah satunya mungkin Ustadz bukan pertama kali kesini kan. Gotiul arham, mutus tali silaturahim. Itu menolak amal. Ada lagi penolak amal, ada pembatal amal, penghapus amal, bukan pembatal amal. Inti sudah beramal, nyerita ke wong, nah pahala inti dinjukkan wong ini. Itu namanya penghapus. Amal tuh asalnya ada, dapat sudah tercatat, tapi kita setorkan sama wong. Intinya nabung capek-capek, inti transfer. Itu namanya tekor. Nah ada lagi memang lah dari awal Allah sudah ada nolenya. Apa? Gotiul arham wa akul walidain. Wong yang mutus tali silaturahim dan durhaka dengan wong tua. Amalan wong yang macam ini bukan hanya tertolak, justru setiap amalnya yuktabu minal ma'asi. Makin banyak ibadat, justru setiap ibadatnya dihitung maksiat, dihitung dosa. Inti arba'in, hadir maulid 40 malam. 40 malam itu dihitung maksiat, hadir maulid. Karena ngapa? Akul waliden wa ghatiul arham, mutus tali silaturahim. Bahkan kata Rasulullah, malunin ghatiul arham walau mat fi jawfil ka'bah. Dilaknat Allah dan dilaknat Allah wong yang tidak saling tegur, bermusuhan walaupun dia meninggal dalam Ka'bah. Apalagi waya di Masjid Agung. Meninggal dalam Ka'bah, tak basing-basing wong pacak masuk Ka'bah. Dilaknat. Hitam keningnya, luas hafalannya. Meninggal dalam keadaan mutus tali silaturahim, mal'un kata Nabi, terlaknat. Termasuk siapa lagi? Akul walidain, durhaka dengan wong tua. 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 masjid, 1000 pesantren sumbangannya, 1000 rakaat tiap malam misal. Walaupun agak lebay kan perumpamaannya nih, tapi mal'un ketika dia punya dosa ini, ghatil arham dan mutus tali silaturahim dan durhaka dengan orang tua. Jadi bagaimana Ustadz biar selamat amal kita diterima Allah? Hindari be duiko nih, hindari be. Ada lagi nanti penolak doa, makan haram. Nah itu ya, makan haram juga termasuk. Fannaru aula bih, kullu lahmin nabat minal haram fannaru aula bih. Setiap suapan yang haram lalu tumbuh jadi kulit, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, itu tidak ada yang lebih pantas menyantap kulit tersebut kecuali neraka kata Nabi.
Termasuk juga orang yang dibenci Allah walaupun ibadatnya banyak, minal mutakabbirin, wong yang sombong. Makanya Ustaz ingat kalam Ustaz Adi Hidayat. Apa kata beliau tuh? Allah paling demen, Allah lebih menyukai ahli maksiat yang taubat, nyesel, maksudnya nyesel, ya. Dan dia tidak galak ngulangi lagi, ya. Daripada ahli ibadat yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Wong ahli ibadat merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah, merasa soleh. Nah, makanya itulah Imam Ibnu Athaillah mengatakan at-ta'atun awrathat maksiatun awrathat dzulan waftiqar afdalu min ta'atin awrathat izzan wastikbaron. Maksiat yang sudah telanjur lalu mendorong kita merasa tobat, nyesel, merasa hino, kita nyingok, oh caknya dia ini bagus dari aku, ngapo aku lebih banyak dosa dari dia, karena dia pernah merasa melakukan hal yang salah. Nah, ini lebih afdol di sisi Allah daripada taat banyak lalu dengan ketaatan yang banyak itu merasa dia lebih istiqomah dari yang lain. Ini lebih dimurkai Allah. Makanya jangan pernah menghina kawan kita yang sit hadir sit tidak. Bisa jadi dia tidak hadir ngurusi emaknya. Adapun yang tiap minggu hadir, Habib ini hadir, Habib itu hadir, Ustadz ini hadir, kajian duha pagi sama siang datang galau. Tapi ketika nyingok kawan sit hadir sit tidak bereset, ay kawan nih kadang hadir kadang tidak. Nah, ini dimurkai Allah. Nah, kesombongan juga termasuk bakal menghilangkan asalnya amal kita ini tidak diterima Allah, tapi kita ini memakai kesombongan membuat Allah tidak menerima amal kita. Banyak sih sebenarnya, ya. Makan haram itu juga termasuk sombong, termasuk juga orang-orang yang mutus tali silaturahim, dan itu tadi tuh. Mungkin itu bisa Ustaz jawab. Wallahu a'lam. Adzan ya. Alhamdulillah. Pas berkah waktunya. Oh, ada lagi. Sempat dah. Oh, doa syifa. Cak inilah apa bet? Ya. Fatihah bil qabul wa tamamul sul. Lisyifa ukhtina Deti Sartika binti